And sino sa atin ang nakaranas ng mga pagsubok sa week na to? Yan, lahat tayo. Every day, meron yung mga nai-encounter natin. Lahat ng mga bagay na nai-encounter natin, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Because through those trials, tumitibay tayo. Huwag kayong magsawa sa Book of Nehemiah dahil ang daming encouragement na ating makukuha sa chapter na to. And so we praise the Lord. Agyaman tayo tidito yung agsapa. Iti kinaimbag ti Apo lahat ng mga songs na inawit natin talagang it touches our hearts. It encourages us so much nga haan tayong naiaw-awan dito'y lubong. Amen? Hindi tayo ligaw sa mundong ito, but we praise the Lord dahil nasa atin si Jesus Christ. We are so blessed. Nya. So nga itidet yung agsapa, kahit kung let us minister once again sa ating katabi. Kung nagsawa ka na sa katabi mo, baka yan ang pinag-pray mo last Sunday, you can find another one na ipag-pray mo siya ngayon. Sige, reshuffle tayo. Tapno, we will minister to one another. Okay? Sige, kakabsat. Let us spend time praying. Agyaman tayo iti kinaimbag ti Apo. We do not know kung ano yung mga pinagdaanan natin this week. But ang dahilan kung bakit nandito tayo is to have fellowship with God and to have fellowship with other believers. So, i-mix tayo, tibagbagi tayo. Let us find someone yung hindi natin... Diyan tayo ngayon nga nakakatungtong, yung bago sa paningin mo, bago sa iyo. Yan, sige please. Ito yung ipagpapray natin. Dito iti ikararag tayo, ititunggal may sakada tayo. Number 1, that God will open our hearts and give us understanding. Pangalawa, ikararag tayo, ti kaabay tayo, anyaman dagiti burden nga awit-awit na tatangagon daway, ma-enlighten isuna through the words ni Apo. Sige come on, kabsat, in whatever niya pay dagiti mabalin mo nga i-declare kinkwana. Let us spend 3 minutes to pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Spirit of the Lord is here with us. Dadtoy iti Espiritu ti Apo nga isong agtignay. Kan mang sabot iti anyaman nga needs iti tunggal may sakada tayo. Hallelujah. This is the day that you have made for us, O Lord God. Lord, your word it says, we will not give up meeting to one another. Mga bagay na dapat namin gawin when we meet to one another in your place. In a place, O Lord God, we'll pray, we'll encourage one another, we will uphold one another, we will give them an encouragement, praying for one another. O Lord, we pray, O God, that continue to touch us. Let your Holy Spirit will continue to move in every heart. That this day, O Lord God, mararamdaman namin, maranasan namin ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, we praise you, we honor you. God, in the name of Jesus, bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, buksan mo ang aming kaisipan, buksan mo ang aming puso. Minister to us, Lord God, through the power of your Holy Spirit. Ayaw naming lumabas sa lugar na ito na hindi namin naramdaman ang kilos mo sa bawat buhay, sa bawat puso sa amin, O Diyos. Lord God, we pray. Lord, enlighten us, empower us. Lord, this is the day, O God, na nag-gather kami dito para sa ganun, Panginoon, O Lord God. Ma-encourage kami, O Diyos, sa lahat ng mga testimonies, lahat ng mga message ng aming inawit, Panginoon. It will serve us, O Lord God, the strength in our spiritual life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Spirit of the living God, Spirit of the living God, you are free to move in our hearts. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Whatever burdens, oh God, whatever struggles that we are facing right now, Lord, God will lift them up unto you. You are the God who answers our prayers. Hallelujah. Lord, even yung mga families
nawala sa amin sa oras na ito, anuman ang kanilang kalagayan. You know them. Lord, we pray that God lead them to find a church where they will worship you. A place, O Lord God, nga ijay da Apo Dios nga makipagmaymay sa Apo to magnify your holy name. Father, in the mighty name Jesus, O God, protect them. Aywanam iti na espirituan mo't nga biyagda. In Lord God, si kaapo Diyos ti agtignay, si kaati agtrabaho iti puspuso da. In even Lord God, ang aming mga outreach, Lord God, we pray for Pongpong. In Jesus' name, be with them, touch them. Lord God, gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon. In all the people who will gather, even yung mga children, they will experience, they will feel your presence, O Lord God. Lord, we lift up unto you ang barakaw, O Lord God, na Gilead, that you are going to bless, Lord God, Apo, sino man nagiti maurnong iti dayta o Diyos ng gathering. Lord God, honor their prayers, honor their worship, Lord God. Hallelujah, in the name of Jesus. Apo, isabot mo dagiti tattao, Apo, Lord God, to come and listen to your words through your servant whom you are going to use in Ambarakaw, O Lord God. We praise you, and even in Kapangan, Lord God, we lift them up unto you. Lord, bless their service. Bless their worship today. In Jesus' mighty name. Lord God, we thank you, and even in San Luis, we pray and we claim, oh God, continue to move, oh Lord God, in the hearts of those families, Lord. Salamat, O Diyos. Salamat iti kinaimbag mo. Father God, we thank you. We thank you, Lord God. We praise and honor you. Hallelujah, we give you praise. We lift them up unto you, Lord God. And even your words that we are going to hear today. Lord, dalangin o Diyos, we will not leave this place na hindi mo kami binless. Touch us, Lord God. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Nagpastor dayta. Nehemiah chapter 10. Last Sunday, na-share kanya tayo diyan iti chapter 8. Nabasbasahan tayo diyan. That's the moment that the people in Jerusalem, the Israelites people, heard the word of the Lord through kay Nehemiah, through kay Ezra, who opened the book of the law and read the law in front of those people. And because of the power of God's word, yung kapangyarihan, panunutok pa yati, Tagalog kuwan, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yan, dedjede ng sagid iti puso, hindi felt the presence of God. So, sa chapter 10 ng Nehemiah, ito ang i-share ko, and binigyan ko ito ng title na sabi dito is, Being with God. Dito yung April, our theme is, Being with God. Yan. So, dito itikait ko nga i-share. After the revival, after the restoration, silang mga tao ng Diyos, na-accept nila na sila ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. They ask forgiveness from God. Di mawat da iti pamakawan kini Apo Diyos, da jay tinaibunga na, da jay revival nga inmay iti biyagda. Yeah? So, the result of spiritual restoration, dagiti banbanag. So nga, kasapulan kakabsat, we always need to be with God. Because if we are with God, something will happen in our hearts. Numakiadda tayo iti Apo, numakiadda tayo iti presensya na, to be in the presence of God, there we will see the change that comes from above. Ang laki, malaking bagay ang naitutulong kung nasa presensya tayo ng Panginoon. And there was a song, before I will continue, let us have this song in our hearts. Awitin natin itong awit na to with wholehearted heart. Kantaon tayo nga adaan iti panakaawat, panakaamo,
nga detoy nga banag iti panagserbi tayo kini Apo. Serving God is to be with His presence, to be in His presence, to be with God. So kantaan tayo dyan, paki-flash yung dyan niya lyrics na. We'll sing it with all our hearts. Habang nga kang kantaan tayo, iti Espiritu, iti Apo, agtuloy nga, tignay, iti puso tayo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Praise you, Jesus. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. Sing that with all your hearts. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be where you are. I just want to be where Sing this for the Lord. Sing it with all your heart, personally. Dwelling place Hallelujah. to forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I just want to be with you. Shall we pause for a moment and realize the message of this song? It says here, I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. Just imagine when God's presence will leave us. Anong mangyayari sa buhay natin? We need His presence. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, thank you, Jesus. We just want to be where you are, Lord God. We need your presence. Without your presence, we are nothing. Glorify your name. Glorify your name. Oh God, oh God, oh God. Wala kaming silbi, Panginoon, kung wala ang presensya mo. We want to be in your presence, Lord. This is our prayer today. We thank you, God. We thank you. Give you praise, Lord. Thank you, Jesus. That's the time they recall who they are in front of God. So I'd like to read to you chapter 10. Dito first kay kat puros danagnagan. And let us start it, verse 1. Kunana, those who sealed it were Nehemiah, the governor, the son of Hilkiah, Zedekiah, Siriah, Azariah, Jeremiah, Pashur, Amariah, Malkiah, Hatos, Shibanea, Maluk, Harimoth, Obadiah, Daniel, Ginethon, Baruch, Mishulam, Abijai, Mihajim, Maziah, Bilga, and Shemaiah. These were the priests. Okay? So makita yun dyan, dagitada, dagiti priest. Dagiti Levites mat. No kunata yung nga dagiti Levites kat those, dagiti the priests and Levites in these people are the one who is working in the temple. Yeah? So ito yung mga Levites, Jeshua, son of Azaniah, Binui of the sons of Hinadad, Kadmiel in their associates, Shibanea, Hudea, Kilita, Pilaya, Hanan, Mika, Rehob, Hashabiah, Zakor, Sherebaiah, Shibanea, Hudea, Bani, and
benino. O da kayo nga ag-anak pa'y, agpili kayo dito'y tinagan. Verse 14, the leaders of the people. Yan, ito yung mga leaders naman ng mga people. Parosh, Pahat, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bibay, Adonijah, Bigaya, Aden, Ater, Zikaya, Asur, Hudea, Hashum, Bizaya, Harif, Hanatot, Nibay, Magpias, Mishulam, Hizer, Mishizabel, Zadok, Jadua, Pilatia, Hanan, Anaya, Hoshea, Hananaya, Hashbub, Halohish, Pilha, Shubik, Rihom, Hashabna, Masiya, Ahiya, Hanan, Anan, Maluk, Harim in Banaa. Why is it? Okay, I will share to you kung bakit lahat ng mga pangalan kailangang maisulat. So, Old Testament pa lang may monitoring. Sabihin mo sa katabi mo, may monitoring pala. Sabihin mo rin, importante ang pangalan mo. Our names are important. Bakit may mga pangalan dito? Kutno basbasan to dito. Anya nga iti message nga dito yung nga nagnagan? Encounter that. Lahat ng chapters, pangalan. Dumakat, ay, nakakaburing naman to, pangalan naman lahat. So, meron palang ibig sabihin niya kung bakit nakasulat lahat ng pangalan. It is for the people who are in charge of monitoring nga ma-trace up dangay nga dapat jay promise ni Lord kay Abraham sa mga tribes na galing kay Abraham dapat awan ti malabsan. They will all, lahat sana sila mabigyan ng blessing. Lahat sana sila makinabang sa promise ni Lord. Isong ano awanti naganda ejay record kahit na nga sa wanda ita, they are not belong. Ijay Abrahamic niya. Handa nga belong ijay nagapuki ni Abraham. So, kailangan dagiti nagnagan. So, dagiti tatao. Ito yung mga tao na nag-serve sa temple during the time of Nehemiah and Ezra. Ijay verse 28, kunana, the rest of the people, priests, Levites, gatekeepers, singers, temple servants, and all who separated themselves from the neighboring people for the sake of the law of God, together with their wives and all their sons and daughters who are able to understand. All these now join their brothers, the nobles, and bind themselves with a curse and oath to follow the law of God given through Moses, the servant of God, and to obey carefully all the commands, regulations, and decrees of the Lord our God. So, dato'y ititim tayo kunak ngay to be with God. That time, they felt the presence of God. Dato'y nga gundaway, they experienced the inner transformation. Anong dahilan? Dahil ang salita ng Panginoon na kanilang napakinggan ay may impact kanilang buhay. This is the result. Ito yung resulta ng kanilang spiritual restoration. So the Word of God brings restoration sa lahat ng nakikinig. Those who will entertain the Word of God, they will feel transformation. Talagang ma-change ang kanilang buhay. When they encountered the Lord, the Word of the Lord na meron silang genuine na desire. 'Di ba? Yun yung ano natin last Sunday. So ito yung resulta ng salita ng Diyos na that Ezra read in front of these people. So dadjay iti nangyari, daytoy iti resulta nga makita tayo. So number 1, the result of the restoration and their being with God. No gamin iti sao iti apo ket maibasa kada tayo. Nya that is the presence of God. The Word of God is the presence of God. Kung ang salita ng Panginoon
maibahagi. Nya? So, ibig sabihin, day tahaan nga mabalin nga DJ, word lang ti Dios iti maitad. But apaman nga maikasabay iti sao ti Apo, automatic nga God is with us. Because His words is His presence. His word, kahit na nga sawan dito sao iti Apo, when we read and listen to the word of God, meron yung presensya ng Panginoon doon. So ito yung resulta. They are restored, they are spiritually restored through the power of His words. Idi nga na-restored ang akastada, ito'y tinangyari. They are led to declare and confess from their mouth that they will become faithful. Yeah. Ito yung nangyari sa kanila. When they are revived, idi nga na-revive da, idi nga napaligipan da nga kasta, they remembered the word of God. So nga, they started to confess from their mouth. They declared from their lips. They confessed from their mouth that they will become faithful to God. Kunada nga ikat, manipod ita nga gundaway. Agbalin tayon nga matalakde. Agaputa the word nga inbasa ni Ezra in front of them. Is all those are the commands of the Lord for them to obey. So when the word of the Lord was read in front of them, the nasagid the puso da. And then they began to declare and they began to confess from their mouth, nagpakawanda kini Apo Diyos, and then they confess that from now on, we will be faithful to God. Apay nga inbagada itikas jay, we can read that in verse 32. Nya kunada kat, manipod tatanga gundaway. Kahit kung nga basaan, i verse 32, kunana kat, we assume the responsibility for carrying out the command to give a third of shekel. So, dito from 32 to 33, mabasa tayo dyan, from that time on, kunada kat, we will be faithful. Gawin na namin ang hindi namin nagawa noon. Aramidin min, dajihan mi nga inararamid itinapalabas. Those, yung mga bagay na nineglect namin noon, we will begin to do it now. We will begin to be faithful to God. Irugi kon nga agbalin nga matalek kini Apo Dios. So daytoy iti resulta, iti restoration da madaydayaw ti Apo. Nya so nga daytoy nga banag nga makita tayo when we hear the word of God, when we accept the word of God, the correction from the word of God, ito'y nga iti mangrik na tayo, the help that comes from the Lord will lead us to become faithful. Amen. Matalek. Ay masurutan tayo daytoy. Nya, matalek ni Apo Diyos. Isu nga kunadamot from now on, kailangang magiging faithful din tayo sa Panginoon. Di confess it. Nya, so nga importante nga, dadya i-confess tayo, i-declare tayo, dito ingiwat tayo, nga from now on, Lord, I will become faithful in following you, in obeying you. Gaputa, the experience na, yung time na hindi sila faithful sa Panginoon, the experience yung kahirapan. The experience yung resulta ng unfaithful, kina-faithful da kini-Apo Diyos. There is a result of their the jingay handa nga faithful, they are unfaithful to God. And they experience suffering spiritually, physically. Ito yung nangyari sa kanila. So anya pa, what are the other results? Being with God, they are experiencing the presence of God. Ito yung resulta. They are led to honor God. They are led to honor God. Nailid da, naidalanda nga mang honor kini Apo Dios. They honor the word of the Lord. Handa nga binaybayan da jay sao iti Apo. Iti verse 35 kunada, we promise to bring the first part of every harvest to the Lord's temple. So, di panangipanda iti first fruit offering da, di honor God. Pinadayawan da, nirespeto da ni Apo Diyos lahat ng mga blessings na natatanggap nila sa Panginoon. Kunada, from now on, we will honor God. Madaydayaw ti Apo. Because in their past life,
Binaybayan na dito, pinabayaan nila ito, yung dapat nilang gawin sa Panginoon, dapat nilang gawin bilang isang mananampalataya at tagapaglingkod. They forget these things na kailangang gawin nila. Yeah? So they are led to honor God. Dito di resulta, di panakiadati presensya ni Apo Diyos kadakwada, na idalanda nga mangpadayaw kini Apo Dios. To honor God is to honor your words. Nga kunam nga, Lord, I will serve you. Ikaw na nag-declare dyan, dapat mong gawin. Yeah? Kailangan nga aramidom. Honor. We should be a man and woman of words. Amen. Man and woman of words. Nga kailangan nating aramid mo, ipatungpal mo, no anyati inbam aramidom. Nya, pa nagserbi kini Apo Diyos. Nya, kunada, we promise to bring you the first part of every harvest to the Lord's temple, year after year. So when we see how the people in Old Testaments, ang daming mga offerings na ino-offer nila sa Panginoon. Yeah. Gandang agriri. But ijay time nga didiglect to obey the word of the Lord, they experience tragedies in their lives. They experience hardships in their lives. Yeah. Why they forgot? Why they neglect the word of God? Anya ti rason kung bakit nila pinabayaan, di panang honor da iti sawi ti Apo. They work before worship. Yeah. Dahito iti mistakes nga haan tayo nga ulitan nga inaramid da. Trabaho da nga trabaho. They forgot the rumbeng nga maipay iti Apo. And even at this time, lahat ng mga mananampalataya, apay nga umay iti panagkapoy, bakit may nanlulupay-pay na believers? Because they neglect yung dapat nilang gawin. Yeah? Sometimes they forgot, they neglect. And even us today, detoy dagiti banbanag nga masapol nga ma-change ijibiyag tayo. Yeah. Sometimes we work before we worship. So nga di agsapakat kita-kita ak oras. Maybe you work before you come. And you forgot the time. Sino timang amin? Kutno aminon tayo, let us ask the Lord to forgive us. And let us change. Balbaliwan tayo da nga klase iti panagserbi tayo, madaydayaw ti Apo. Dapat worship God muna. Amen. Anyangay kastoy matgamin ti style ti ko. If we obey the Lord first, aramid namat da dapat kinkakas anak na. So, dagiti mistakes da. They put themselves first before God. Yeah? Aging gana nga dinumtang da jay time, nga napukawan da jay atensyon da kini Apo Diyos. And they always look at themselves. They are always concerned about themselves. Dahito iti masapol nga mabalbaliwan ijibiyag tayo, madaydayaw po. Yeah? Let us not always think about ourselves. Let us think about what the Lord will do in us. And let us think about what God has done in us. And let us think about who He is in us. Panunutan tayo daytoy. Yeah. So nga, dagiti mistakes that we don't need to follow. Haan nga mayat daytoy nga pattern. Yeah. But because of the Word of God nga napakinggan nila through Ezra, yeah, ito yung resulta nila. Ito yung resulta na nangyari sa kanila. They are led to honor God. Yeah. We must always put God first. Haan ko mga leftover ti ito tayo ko ni Apo Diyos. Iwasan nating magbigay ng leftover time sa Panginoon. Kung may time ka, pupunta ka. Kung wala, wala. Nung ibig mong sabihin. Yeah. So, honoring God is we need to see to it yung ating time. Siyak inside my family, every Sunday morning, kanayong nga agsirsirmon nga awan ti text na. Masapat tayo, bumangon kayo, masapat tayo. Tada ito ya, kaiinsulto man da ito'y kini Apo Diyos.
Ngamahan gamin, naanos gamin ni Apo Diyos. No trabaho, usto niyo, ti masapat tapnoong kayo nga maladaw. Paiso? Hanyo kayat nga madadaal jay image yo, ijay boss yo. Hanyo kayat nga madadaal jay integrity yo, ijay boss yo. Wino sinuman nga pagtatrabahuan yo, wino sinuman nga leader yo. Ngam no sa aldaw iti Sunday, anya ti mapampanunot tayo? Uray ta discipleship pay laeng. Uray ta sigurado manon nga malaladaw ti kakadwa. How to be a change and to be a model to each one. Ti panunuton tayo, haan mo nga pampanunuton jay padam. Think about, paano mo i-please ang Panginoon? Hamo ako na nga, ay uray, ta malaladaw dakot, isumulaang. Wag namang ganon. Niya nga ti kasta tayo, pusipuson tayo, makuna. Niya ti strategy dito, ita pusipuson tayo, man takitaan tayo. Tapno, uray no agkurkurao, dejichan tayo, kat makitkita tayo nga alas 9 pailaeng. Kahit yung akas jay, wana baka aang kayo nga umay ag-church son. Kulto samot diayan kung kunayon ton. So, honoring God, haan lang nga di panagtugaw tayo. It's not only the jay, agtugaw tayo, agdaydayaw tayo kini Apo Diyos. In all aspect of our lives, kang runaan na, this is what is happening nowadays. Nahihirapan tayong ibigay kung ano yung best sa Panginoon. Yung time natin, importante ang time natin. We always think, people always think about themselves. But we forgot yung karapat-dapat natin gawin. Ito yung to put God first in everything. Itibiyag tayo. In every day, iti panagbiag tayo, how you prioritize God. Iti every tunggal panagbangon tayo. Na? So this is what happened. Because these people, dagito'y da nga tatao at dada, marikriknada, di presensya ni Apo Diyos, dahito'y tinangyari, they are led to honor God, na idalanda, nga mang respeto iti Diyos, nga mangitid, di dapat nga itid da kini Apo Diyos. Nya? So, dahito'y iti, ikararag tayo, iti bibiyag tayo, ikararag tayo, kat aksyonan tayo. Madaydayaw ti Apo. Kung mahal mo ang Panginoon, di ibigay mo yung best para sa Panginoon, yung time natin. Yeah. So diay, huwag nating ibigay ang ating leftover. Number 3, nga, epekto na when we are in the presence of God. Base itibiyag dagitoy da nga Israelites people, what happened to them? When they are revived, when they are restored, yeah. Kunadakat, we will remain blameless. Ano, bakit naging verse 30? Basaan to yung verse 30. Kuna na ditoy, we promise not to give our daughters in marriage to the people around us or take their daughters for our sons. Lumalagip yun, the time nga, why Ezra mourned. Apay nga ni Ezra kat nagladingit because the people, the leaders, the priests, some of the Levites, nakiawa da kadagiti unbelievers. In this time, kunada kat manipod tatahan min nga ito de anak mi nga makiasawa kadagiti daddu mga tribo, ibig sabihin sa mga non-believers. From now on, we will become faithful, we will become blameless iti imatang mo. So, ijay makita tayo dito, verse 30, kunana, we promise, kunana. Is it hard nga mangibaga nga, I promise to you, God. We promise not to give our daughters in marriage to the peoples around us. Hanmin nga ulit nanday mistakes. Madaydayaw ti Apo. Those things na nakita natin na pagkakamali ng nauna, wag nating ulitin. No dikat, let us see to it, iayos tayo, ti panakipagna tayo kini Apo Diyos. Dahito'y tinangyari, it is easy for them to speak these words because they are in the presence of God. So if we are in the presence of God, this is our protection para hindi tayo magkasala sa harapan ng Panginoon. Amin ba? So,
We need to be in the presence of God. Kailangan natin ipag-pray, kailangan natin gawin ng ating buong makakaya for us to stay connected to God and for us to remain in His presence. Kasi kung mawawala tayo sa presensya ng Panginoon, ito yung mga bagay na mangyayari sa atin. Yeah? Maligaw tayo sa landas. Maiyaw-awan iti panagserbi tayo. But if we remain in the presence of God, the presence of God will serve as our protection. Maray dayaw ti Apo, and we can live a righteous life. Dahito imot ka ti desire ni Apo Diyos kada tayo. It is God's desire for us to live a righteous life. A holy life. This is the purpose of God. Isungay nga dagitoy da nga tattao ti Israel. Awamat hindi naman mahirap sumunod sa Panginoon. Ang mahirap lang kasi ang daming mga temptations sa surroundings natin. Dagiti mang parparigat kada tayo. Yun yung mga bagay na it will make our walk with God na getting harder because of those temptations around us. But if we walk with God daily under His presence, surely we are protected. Maredayaw iti Apo. So kunana we will remain blameless. Ag-remain kami, haan kami nga agbasol. Ayaw na naming mamuhay sa kasalanan dahil naramdaman namin ang epekto kung kami ay mag-remain sa kasalanan. What will happen in our future? Mawawala sila. So they said to God, they mentioned this, nga kunada, we promise not to give our daughters in marriage to the people around us. Hindi na namin ibibigay ang aming mga anak. For kunada gito'y da nga tatao iti Diyos, from now on we promise, hanmin nga ito da di anak mi. Kada gito'y da uray no aduti kwartana. Tapos amom nga unbeliever da jay ay ipalubos mo pailaeng. Yeah. Malagip ko tuloy jay may sanga kabsat mi, idi si bibiyag pa ni daddy. Talagang adamang kayat nga mang asawa. Ngam permiti wingiwing ni amami han na nga kayat. Umay da jay mission, nabaknang da ito'y nga single nga baro. Ay sus, no kastoy, mayat to tibiyag. Ado nga iti ibagada. Nung kuna ni daddy mi, ay saan? So, ijay pasot da gito'y da nga Israelites people. Handan nga ito dun da jay anak da nga makiasawa ka da gitinan believers. Ta gamin ada iti impact na dayto, it will destroy the future spiritually. So nga karaman na dayjay. So nga no apay nga we always reminding you young people not to intermarry to the non-believers. Gaputa it will destroy your future spiritually dayta. So dagitoy da nga tattao ti Dios because of God's word nga dengdengenda, they accept, they acknowledge, they receive the word ini Apo Diyos daytoy iti nagbanagan da. Kunada kini Apo, we will remain blameless in your sight. Number 4, iso iti maudi. Basarakan tayo di verse 39. Kunana, the people of Israel, including the Levites, are to bring their contributions of grain, new wine, and oil to the storerooms where the article for the sanctuary are kept, and where the ministers, priests, the gatekeepers, and singers stay. We will not neglect the house of our God. Daytoy ti resulta na kadagiti Israelites. They promise to support the work of the Lord. Because they neglect, binaybayan da, da di pagrebengan da, di trabaho iti Apo, kung bakit nasira da di Jerusalem, nadadaol da di wall of Jerusalem, ijayon mo't nga time, nga dagitoy da nga tatao ti Dios, di neglect to do their part, kas pasurot ni Apo Dios. So nga kunada, from now on, we promise to support the work of the Lord. Haandan nga iniglect nga suportaran, da di trabaho iti Apo. According to God's law, the people, dagitoy da nga tattao, kunada kat manipod tata, according ito'y lintag iti Diyos, we will give what is due to God. Itad min da jerumbang para kini Apo tapno masustain iti iglesia iti Apo, tapno masustinar da trabaho iti Apo. We will support
Tapno dagiti duty dagiti Levites, kuna tapno dagiti trabaho dagiti Levites, ngikot agpatuloy. They will continue to support and they will continue to give what is due to God. Kunana, we will continue to give our tenth offering. Ito dada jirumbang. Dadi tapno dagiti Levites maaramid dada ji duties da inside the temple. Ket dagiti Levites mat nukit basbasak datoy ket ay isugayam tada kami nga ministers. Whatever nga love gifts that we receive from the church, agtaits kami kuna dagitoy da nga Israelites. No na neglect mi dagitoy da nga banban, it is because we live pinanawan mi. Dahil presensya, pimanaw kami di presensya iti Diyos. But because we are already in the presence of God, we are restored by the power of the words of God. From now on, we will start to obey you. We will start to fulfill yung dapat naming gampanan sa loob ng temple. We will start to give what is due to God. We will start to support the work of the Lord. We will start to give mission. We will start to give. Kung hindi natin binibigay ang ating tithes, kung hindi tayo nagbibigay regularly, from now on, dapat ma-repair day tayo, bibiyag tayo. Madaydayaw ti Apo, nga isu daytoy, tapno iti kasta, daytoy ngay, the principle at work was to ensure the support of the house of God in His workers, kunada. So nga masapol, nga haanda nga baybayan, haanda nga ma-overlook dadji dapat dang aramidon inside the temple. Isuga po na nga adadagiti priest, adadagiti Levites who work in the temple, ket dagitoy da nga Levites in priest, awanti na itod kadakwada nga bingay da, nga daga kumawin no anyaman nga properties, but because they work in the temple, ije da templo mutlaang nga agbiag. Kasya diyay. Nya? So nga agyaman tayo ni Apo Diyos iti nang iornos kadagitoy da nga bambanag. And I want to open your Bible in Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. When we obey the word of the Lord, this is daytoy iti resulta na daytoy iti mangyari kadagiti agtulnog iti sao iti Dios. Kunana the Lord Himself. Iti Apo makiada kada kayo. Iti Apo makiada sa dinuman iti papanan niyo. He will never forsake you. Handa kay nga panawan ket haang kaymot nga agbuteng. Haan kayo nga maupay. Ti importante agtulnog tayo iti sao iti Apo. Let us follow what the will of the Lord is. Iti bibiyag tayo. Kat sigurado dayta aging gana at inggana saan na tayo nga baybayan. So iti daytoy nga gundawe daytoy iti resulta, iti spiritual restoration. When they felt the spiritual restoration, nariknada di kinaadda iti Apo, di presensya ni Apo Dios kadakwada. Kat manipod ijayan daytoy iti nangyari. They started nga kunaan nga di confess from their mouth. Nalaka nga mangi-confess iti anyaman nga mistakes iti imatang ti Apo when we are in the presence of God. Gaputa di presensya ti Apo, isu ti mang tignay di puso tayo. Isu ti mang idalan di rumbeng nga aramidon tayo. And then, they lead nga mang naidalan da nga mang honor kini Apo Diyos. To honor God is to respect Him in all areas of our lives. Nabanggit ko dito, your time to God. Huwag nating ibigay ang extra time natin sa Panginoon. Huwag nating ibigay ang leftover. Kasi ti leftover, mabalin nga, nabanglos na jayon. No leftover ti itad mo nga time kini Apo Diyos, baka maiturturugan ka. Damagam ta kaabay mo. Ay napadasam, tinagkarkararag nga naturog. Kumusta ti prayer life tayo? Nya? Nakurangan da di time mo hanmon nga inkararag dagiti daduma hamupay nga na ikararag ti pamilyam gaputa na banog ti pisikal nga bagim. Naturog ka ni alas 5 mut gayam nag-amin ka iti kabigatan na it is because han nga best jay time nga intud mo kini Apo. No best nga time ma-enjoy mo. Ngum no leftover haan mo nga ma-enjoy. Nagpaisuday ta. So don't give up. Han tayo nga i-give up. Kitaan tayo, dagiti rumbeng tayo nga aramidon. We honor the Lord in our time. We honor the Lord. Ijay anyaman nga ada kada tayo. And then number 3, let us remain blameless iti imatang ni Apo Diyos.
Daytoy iti dapat nga mangyari iti biag tayo as we wait the sounds from heaven. Kas urayon tayo da jay uni ti trumpeta manipod ijay langit. Every time we need to prepare ourselves. Into no aguni iti trumpet from heaven, that's the moment. All those who are ready and blameless, isuda iti maikari nga maipangato. Anya nga inureta nga time kat nagluko-luko ka. Anya nga inureta time kat you neglect your duty to God. You neglect your devotion. You neglect your prayer life. You neglect being with Him. Anya ti mangyari awanan aglupaypay ka. Isuga po na nga iti san encouragement, let us remain blameless iti imatang ti Apo. Babaen iti tulong na. Anya, adong ti pagkurkurangan tayo. Ado dagiti mistakes ta, we committed mistakes sometimes, but we need to always be in His presence. Babaen iti panang i-take tayo iti word na iti inaldaw a panagbiag tayo. Madaydayaw ti Apo. No dagito da nga Israelitas ket dayto iti kunada, by not giving our sons and daughters nga makiasawa kadagiti pagan, for them to remain blameless iti imatang ti Apo, how about us? So agtalinaed tayo, let us remain faithful to God, let us remain blameless, awang kuma iti han tayo kuma nga makiayayam iti lubong. Let us not compromise to the pattern of this world. But every day marinyo kumada jipan panunot tayo babon ti sao ti Apo. Because when we are in Him, we are protected. Sa lahat ng mga kasalanan, mapoprotektahan tayo because of His presence. Dito number 4. Let us continue. Dito tinangyari kadakwada, kunada kat, oh, from now on, we promise to support. We promise to honor you by giving what is due to God. We promise to honor you by giving our 10th offering, by supporting the work for the Lord. Suportaran mi ti trabaho iti Apo. So dito tinapasamak. Anya ti aramidon tayo, what we are going to do for us to be always on fire for God. Ano ang dapat nating gawin? For us na laging mainit sa Panginoon. Ibagam takabay mo, always in the fireplace. Kanayon tayo nga mapan, ije fireplace. Para every time na umiinit tayo sa Panginoon, adaman dagiti time nga umay iti panagkapoy, but we don't allow nga isu iti pakapukawan tayo. Ije Revelation chapter 3, verse 15 to 16. I've shared this in post ko pay. No apay nga kuna ni Apo Diyos, kagurak dagiti lukewarm. Ano ti lukewarm? Hindi mainit, hindi malamig. Why God hate the lukewarm nga believer? Dito iti sinyal ti lukewarm nga Christian. And we can evaluate ourselves. We can see ourselves kung lukewarm ka ba or mainit ka ba or malamig ka. Di kuna na Revelation, ti lukewarm, ito yung signs. Wala siyang pakialam. For example, sa gawain, para sa Panginoon. Awan ditoy. Amen? Pangalawa, hindi siya nagpupray. Maaw-awan isuna, ijay usto nga landas na. Anya pa'y, di kunak garod, haan na nga mariknati hungerness. Hindi niya ma-feel ang hungerness sa kanyang buhay. Nawawala yung hungerness niya sa Panginoon. Mapanag church uno saan, wala lang. Haan na nga marikna iti dryness. Gaputa ada iji lukewarm. No ada kagamin iji lukewarm, relax ka. Hindi mainit, hindi malamig. Yung kuna ni Apo Diyos na saya at pay, mas mabuti pa na ikaw ay malamig at mainit. Kasi kung malamig ka, hahanapin mo ang mainit. Tama? O sino dito iti malamin nga, ay, kurang pay, tilamin, kurang pay. Ada kalagaro ni Jeffrey Saron, ibagang pay lang nga kurang. So, ibig sabihin, dito iti bantayan tayo, dito ibiyag tayo. Sana hindi tayo lukewarm sa Panginoon. Amen? Dahil kung lukewarm tayo, ay nako, mag-ingat tayo sa lukewarmness attitude.
Anya ti aramidon tayo no ma-feel tayo daytoy. Palaw tayo, kitaan tayo, apay nga agpaiso daytoy. And begin to come to the Lord. Draw near, closer to God. Lumapit tayo sa Panginoon. Kuna ni Apo Jesus, because you are lukewarm, I will spit you out of my mouth. But this is the challenge of the church of Laodicea. Confess, come before Him. Umasidig ka iti Apo. Agpakawan ka kadagiti anyam basulam. In the Lord will restore you. So daytoy iti kaimportanti na. When we are in the presence of God, when we are in God, nagagat kayo nga agpaiso, narangay ti biyagyo, nabaknang kayo, di ko na di last Wednesday, the city of in Laodicea, nabaknang da na materyalan nga banag, adda aminen ijay. But one thing nga iresulta na dayto is sinmadot da. Iso nga no, ibibless da tayo ni Apo Diyos, ija all areas itibiyag tayo, kitaan tayo ta saan tayo nga sumadsadot nga agserbiki ni Apo Diyos. Gamin no adda amin ti kasapulan tayo, kotaan tayo ngayon nga masursuro nga agparintumo nga agdawat kini Apo. No kanayon nga mayat ti condition mo, kung lagi kang healthy, wala kang nararamdaman sa katawan, nakakalimutan natin na humingi ng tulong sa Panginoon dahil aw mo tinid mo gamin. Ngum no adati rikrik naan tayo, adati rikrik naan tayo physically. Satay ko na nga Apo Diyos, Apo Diyos. So this is the result. Inangyari ijibiyag dagiti tattao in Laodicea, the church in Laodicea. Ada amin nun, tinamateryalan, nabaknang dan. Ngumtiin bunga na dadyay, kinasadot damot iti panagserbi kini Apo Diyos. Ito yung ingatan natin. If the Lord is blessing us, kung si Lord binibiyayaan tayo ng lahat ng klase ng biyaya, huwag nating kalimutan ang ating pag-worship sa Panginoon. The more kumamot ngayon nga aging close tayo ni Apo Diyos, maraydayaw ti Apo. The more the Lord will bless you, the more you give yourself to God. The Lord will continue to prosper us in all areas itibiyag tayo when we know how to be with the Lord. No amo tayo, deji kanayon nga makiadda tayo kini Apo Dios. So ako na ni Lord, Lord help us. Pudno nga uray aramid amin nga trabaho in the ministry. No mapukaw deji time mo ni Apo Dios awan ti serserbina. So nga this is an encouragement. Gumagat tayo am amin nga agtrabaho for our families. Gumagat tayo mutla ang agserbi kini Apo Diyos for our family. Maraydayaw ti Apo, tumakder tayo. One more time, let us sing that song. Di kinanta tayo tatay. Once again, aramidin tayo man nga kararag tayo, ti dito nga gundaway. Serving the Lord is a serious matter. Seryoso nga banag iti panagserbi tay kini Apo Diyos. I pray that each one of us magiging totoo na follower ni Jesus. Uray no marigrigatan ka, Jesus did not promise that when we follow Him, it is easy. But the Lord Jesus Christ promised, take up your cross, follow me. Don't be discouraged. Don't be dismayed. Just continue to walk with Him. The promise of God is in Deuteronomy, I will be with you. Kung promise ni Lord sa mga Israelites people who are renewed, who are restored, promise din ni Lord sa atin sa umagang ito that God will never abandon us. He wants us to be with Him always. Ijay Hebreo kunana, nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. That means to say, to be always in the presence of God is a great protection from now and for our future. I just want to be
where you are, dwelling daily in your presence. Let us love the presence of God. To take me to the place from afar, yes, Lord. Draw me near to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Yes, say that to God. Take me to the place where you are. I just want to be with you. Lord, this is our prayer as your people, oh God. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory. Yes, we are surrounded in your presence. That's where I always want to be. I just want to be. I just want to be with you. Oh, I just want to be where you are, to enter boldly in your presence. Yes, God. I don't want to worship from far. Draw me near to where you are. Oh my God, you are my strength in my song. And when I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. To be where you are, to enter boldly. Yes, the Lord God. The best place is in the presence of God. If we draw near to Him, whatever circumstances in our lives, to be always in the presence of God, we can be able to obey Him. We can be able to fulfill yung ating worship sa Panginoon. Lalago at lalago yan. Ayaw nating mahiwalay sa Panginoon. Ayaw nating mawala sa Kanyang presensya. Church, let us remain where the presence of God is. Come on, let's pray for yourselves. Pray for your family. Hallelujah. Come on, raise your voice to Jesus now. Raise your voice to Him.